Io sono il tassista, l'accompagno? No, non entro se devo fare, sono il tassista, posso fare giusto per... Sono il tassista, non devo. Questo ti fa capire, 2000 anni fa, come erano bassi le persone, queste erano le case. Marek Hamšík na prehliadke Pompeji so svojím taxikárom, ktorý ho sprevádza a históriu. Marek, si prvýkrát v Pompejach. Čo vieš o Pompejach? Ako sa ti to páči? Je to zaujímavé, alebo toto staré, antické, pred 2000 rokov. Neviem, čo viem, keď vybuchla sopka, vedel, že to